Mbombela Fanatics here, and I'm your host Limbo Mughal. Mbombela Stadium is where my Petro Premiership clash between TS Galaxy and Kaizer Chiefs has wrapped up with both sides and to go goalless to game. Banduna Babaswam, 0-0 both sides. Awuthi game uyibone njani mfethu? Mfowethu iKaizer ngicela ukubingelela kuma fans wethu sibingelele Mbombela Fanatics Mbombela FM ne. Yeah. Okay mfowethu alikhosi ligijimile mfowethu. Yeah, ligijimile mfowethu. Blind. Ubonile amathuba lelibe nawo mfowethu just ilakhe asibanga nayo. Sure. Yeah, but asithembe next time nasibuya ngapha izinto zoba mnandi yabona. Yeah, sithembe kanjalo mfowethu. Ngibonga ubani ngapha ku TS Galaxy umjija bathi ubani uNdamani. Sulumani. Ayabopha le out mnaka yabopha le out mnaka funa sifuna le naturena mnaka ngasidala sifuna le naturena ngathi ngiyambanga ke ngathi ngiyambanga nabanye quality mnaka le out leyana yabona sifuna lena out yami kwesinceda ngapha emuva sizama ukurelease uMiguel kancane uMiguel escout mnaka sokuthi sesishayile isikhathi sikhathi sesimshayile mnaka komnandi out yami. Awuthi lan igame yokugcina le season lena number nale points against iChipa number point ecebeka namhla Mbombela number nale point futhi namuhla nihleli lapha kulog number 5. Are you happy ngala nicedzela khona le season lena or kunetsola la nihleli khona? Mjija wami ngizothini imnandi kasona yabona iyavuma kasona cause now uyabuka ikhosi alisingabambile form lesifuna lona yabona but asithembe ukuthi nasibuya ngapha izinto ziyoguquka izinto ziyoguquka mnaka wami angazi nomfowethu zo edda kancane information kancane ubona kanjani wena ikhosi lona kwamele vele ukuthi nasibuya ngala le sure cause vele mina ngikho happy ngale lihleli khona cause now ubuka ufuna lephi nduna batshela ufuna lephi wafu ngifuna ku number 1 ikhosi hayi nduna position 1 madoda uthi yabuka phela ikhosi kuphethwe Premiership uze ka 1 solo matro inkinga yini madoda yini ama striker way ndona ama striker way emuva simnandi amasayidini mnandi mid simnandi bovele phayi bomfundo sure quality sinayo shobile clean yini lenye sithi awuthi yami manibukile lana itavula transfer window le season lena do you believe labadlaleli nabo lapha iKataro the likes of Da Silva nabalabanye bolilepo do you believe kumele nilaze striker or kumele niceceshe bona leli nabo la bapolishe nyana ukuthi hayi phela madoda kadlani nani ma striker wethu amnandi bafu neda sidinga ukuthi siwa coach lapho man mara nawo siyabuka wona amnandi sure kahle futhi amnandi bafu bonga kakhulu mawuthami ungafi bafu. Thank you.